امروز مشکلی میکنیم در که اوقاتی همین مشکلی گوشت میذاریم معنا خیلی پیاز میاندازیم سبزی میاندازیم موش لوبیا نخود تنم کنیم میاندازیم موش بیستوتر میاندازیم خیلی یلما کنیم خیلی یلما دیم همین خیلیو موش نمیاندازیم ویدا این مشکلی کنیم موش میاندازیم با مزه میشه اوقاتی با مزه خودمون نکنیم همین کارتوش که اندازید نمیشه ندازیم میشه و خیلی همین دونگی هم خیلی میدازیم با مزه میشه اوقاتی خیلی بیرم میکنیم مانتو میکنیم خونیما میکنیم اوش میکنیم مستوا میکنیم کلمه میکنیم منا یوبقه میکنیم تونیکچه میکنیم چیشم خمیر شمای دمیده زوالش میگیریم و او را تونیک کده درو و کده قیمق کتی و کده میگیریم سرخ کده گرفتن میگیریم رنگ بلینچی میگن که بلینچی دیگه خیلی تونیکچه خدمون بود دیگه خیلی میشه منا علف کتی مانتو میکنیم سامسا میکنیم اینا حوزیرم اینا میکنیم خوزی همه چی برومدگی من سملاق برومدگی همه چی برومدگی علافی اینه سامسا کردیم خشک کرده خیلی همه هر کلای میگه که اوقات هر خونه ده هستی و لذت یک خونه ده میگه مشکلی همه اوقاتی با مزه بوده از همه درناش و در کوری چیزو لوبیا موش برنج گوشت و نگاه کرده پیاز سبزی همه اینا رو زیر بونده سبزی آب میاندازیم سونی لوبیا میاندازیم موش میاندازیم بعد از اینو تیار شدن بعد برنج رو میاندازیم همه خیلی اوقاتی با مزه اینا همه کرده نمیتوند یلما دیگر مشکی چیری دیگر یلما با خیلی چیزا همش نمیاندازیم فقط همین چیزای فایده که بجای به گوشت همین اوقات میشه کالریش بسیار از اون لوبیا و موشه فرقش نیست کدام لوبیا باشد در نیم با میتونید نخود اندازید و وقت بسیار میگیرد برای همه کمتر چیز انداختن در کار و به ملال باشد اگر همه چیز اندازید با درناش به چقدر مشک و مرجانش باشد هم با مزه میبیاد تاوم مشکچی رو بسیارتر در منطقه شمال تیار میکنن آنها دوست میدارن این با مزه با لذت میشد این به مهنت کردن در کار اوقاتتون خوراکتون تیار شد با مزه باشد یک برنج جشنده کردن هم میشد نوع طعمش دیگر جواری میکنیم جواری با فقط نخود میاندازید دیگری چی نمیاندازید جواری خودش اوقاتی با مزه گوشت هم میاندازیم نو بجای چخل که برنج و گوشت میاندازید جواری میاندازید کاسگی میشد طبقی نمیشد و مستوا اینجا میکنیم ما فقط برنج کتی بایا اونجا با گندم کوفته گندم کتی میکنن گوشت قیمه کرده قیله کرده میگیرن و قیله این گوشت زیربونده جدا گرفته میمونن گوشت قیمه میکنید پیاز کمک پیاز میاندازید سونی غلق کرده در خوراک تیار کردگیتون با میاندازید میجوشد ما اول این رو نمیفهمیدیم نمون با فقط وقتی که من سوخت رفتم اونجا با همه خیل کردن گفتم من این چی دو کار دو برنج میاندازید میجوشد میشد مستوا سونی من با فهموندن که نه این دیگر طعمش دیگر گندم میکوبن شوشته تنوک میکنن وایش میرد سونی اغرچه با انداخته کوفته میگیرن بعد دیگ با میاندازن همچون برنج نمیشد و در نیوه با علف جمیلک هست و میاندازن طعمش دیگر با مزه و بسیارتر برای دولینی هم مینوشن جمیلک جمع کرده چای کرده مینوشن کوه با بسیار و علف همه و دارووری ها در خودمون هست خودمون نمیفهمیم کدومش برای چی در کار اول علف های از کوه ها جمع میکنید ششتا تنوک میکنید قوق میشد سونی و گرفته اوقاتو با میاندازید خوراکو با وقتی هوا خنک شد وقتی اوقاتو و پرقوت کرده خوردن در کار بسیارتر مشکچری اوش سونی و توپا و یا غیزانوک میشن درناش با لوبیو میدارد نخود میدارد با قوت خورده میشنید دیگر اوقات هم کردن ممکن نوزمیستون با اوقات با قوت بهتر منتو میکنید خانوما میکنید و خانوما خمیرش گرفتن بعد تنوک کرده تنوک میکنید دوکا برین شود بعد پیازو گوشت قیمه میکنید پیاز میده میکنید میچوشید درونش و درونش با زیرا میاندازید نمک سونی و زباله تنوک کردید کم روغن میکنید
این حاصل تیار کردگی میچوشید و میپیچونید. پیچونده من قازون با میچینید خیلی. میپزد 45-50 مینوت با. با زیربک تیار میکنیم. پیاز روغن با پیاز سرخ کرده. بعدی که کشیدید و زیربکش هم میچوشید روش بیو. از بلوش قطیق میکنید. خونه با تیار کرده خوریم باید بهتر. خونگی دیگر. وزیرا کلین ها حرکت میکنن که تیار کردگی کچه اگیرانو خورانو خونه با مهنت کمتر کنن. یکون چیز حضور کلینو با دشوار نیست. حرکت میکنم که کلینو همه خیلی طعم های با لذت تیار کنم. همه خورد و رحمت گوید. این اساساً خوراک طرفای خوجان بسیارتر تیار میکنن. بسیار با مزه است، شیردار است، ایمونیته بچه‌های بلند میبردارد، همین خونگی ها به بقوت. در این مشکیچری کمتر روغن زغیر هم خوش کنن اگر بسیار بقوتتر میشد. زمستون با تابستون با نه، زمستون با میتوانیم که این با کمتر دنبه خوش کنیم یا که زغیر خوش کنیم، برای که هم سرغذا میشد هم بقوت میشد نخود اندازیم لوبی اندازیم. لیکن این موش دارد. این نظر به برنج موشش زیادتر. اگر 1 کیلو برنج اندازیم 2 کیلو موش می اندازیم. برای همین این موشکیچری نام دارد. اساسی دانگی این موش است. وقتی که موش میکفد و شیره میبرورد موشکیچری تیار میشه. بسیار شیرداری با مزه میشه. با من یعنی سرمای خنک زمستان آمده است، برای نبیره هم سحریا حولای تر میکنم. روغن زغیر کتی روغن زغیر انداخته ارد تفت داده بعد قندو با جوشانده می اندازم. سحر قتی نبیره ها میخورن با قوت بیرون بروین خنکی تاثیر نمیکند. خیر وقتی که منتو میکنم سه روغن بعد دنبه میخرم، کم کم دنبه درونش میمونم. بعد بسیارش اینجیق نمیخورد. من مجبور کرده همینای میخورونم، برای که در وقتش ما 6 نفر بودیم. مادرم و ما همه خیلی کلان کرده بود. من از 6 به در اومدیم، یگان کسل و بیمار نه. همه کاری مهنت و قین و بازار و عذاب کردگی مونده نمیشیم. حاضر زمان که همین دنبه و اصل و همین چیزای سرغذای نمیخورن، همش بقوت یگان کار کرده نمیتونن. البته فرزندای ویای هم همه خیلی بقوت تولد میشد، همه خیلی بقوت کلان میشد. حاضر نیکی جوانا من کلینا همین چیزایی که ما میکنیم نمیخورن. ما نمیتونیم خوردن، سرم در میکنن، میگن دوری پیش ما میخوردیم همین چیزا. همین مادرم دنبه آب کردگی داشتن. همین دنبه فقط دنبه هر سال میخریدن و آب کرد تیار کرده میمونده. با همون دنبهشو اصل کتی علارش کرده، همین گودکای من با یک قاشقچگی همش به میخورنده، مایده بودن. حاضر فکر میکنن که اونا چقدر دانا بودن که برای بقوت شدن من همین ما تیار کردن خیلی چیزای استفاده میبردن. برای هوای حاضر از پیشتره ها از مادرم و ماندگی همین چیزها میخواهم که همین نورسایم برای فرزنداشون بقوت شدن استفاده برن. دنبه گرفته پیاز سرخ کتی سرخ کرده همون روغن فرزنداشون با کم کم خورونه. داری بسیار میگیریم، اوکل میگیریم، بسیارش فایده نمیکند. همین با گودکا عادت میکنن. اگر همین خونه به همین خیلی کنید اگر دیگه دکترم نمیرید. بعد من همین ریشه شیرینبیه هست، یک علف سالاد که میگویم به زبان روسی. من هوای میگیرم جوشانده میمونم. وقتی که نبیرم سلفه شدن درب همون جوشانده چای کرده میتیم. دکتر کم میریم. ولی من همین 7 نبیره دارم، پلیکلینیک ندیدیم. من هم خیلی میکنم، اصل میخورونم، روغن دنبه میکنم. من هم ریشه شیرینبیه جوشانده میتیم. با اول بهار از علفای کبودیای سرغذا میکنیم. من همین علف بسیار ناز میبینم، همین خیلی بونده هم میخورم، تمام علفای میگیرم. گفته این کس من تنوکچه کرده قبطش با علف میکنیم، سامبوسه علفی میکنم اولی بهار. با همین خیلی چیزای خودم که ناز میبینم همه وقت در خانه من هم خیلی چیزا هست. وقتی که هنر داشته باشید در هیچ جا شما عذاب نمیکشید. کجایی که رفتید همون هنری خودتون دارید، کاری خودتون میکنید، یک دهن نان خودتون میوبید. با امید مثال شوهرتون هم نمیشید.
ҳунар ки доред обрӯям доред дар ҷомеа ҳама шумо ҳурмат мекунад ҳама ҷо ба даъват мекунад ҳунар беҳтарин чиз мегӯм ку зару зеваратон нест мешавад лекин ҳунар ин абадӣ аст вақте ки мо хони шавҳар омадем ҳама чиза метонистем барои ки модарамо ёд додагӣ буд пеш ҳама чиз муҳайё набуду лекин дар хонаҳо ҳама ҳунарманд буданд фатир мекарданд чапотӣ мебастанд кулча мекарданд қуртоб мекардем баъд амин бо модарам мо ба фатир карда равғани зарди табиия дар болош монда оби ҷӯшу намакоб катӣ рехта аз болош кабутиҳо мехӯрдем таваққои чӯбиба ҳозир ҳама чӣ буромадааст тамоми чиз ҳаст тезтайёро ҳаст одамо худошона ғам намедиҳанд меранд пирашкӣ мехаранд як равған ба рӯзи дароз ва зирбондагӣ равғано сиёҳ пуле ки як тавақ авқот мехаред ва як дега авқот мешавад ин вай мешавад дар хона эконом мешавад шавҳараш ба ёрдам мешавад мисол ин кора тонад самбусаи гарм мекунад меҳмону резмонаш ба хӯришҳои болаззат тайёр мекунад агар тонад ман ҳамин ваёям хӯриш тайёр мекунам мана лаблабу мекунам лаблабуя ҷӯшонда гузаронда чормағза куфта вай ба алараш карда хӯриш тайёр мекунам бисёр бамазза ҳар рӯз мехӯранд ина кӯдако саҳар ба ваё ба ширчой мекунам равғани зард катӣ мана ин чормағза куфта даруни ширчой ба андохта ҷӯшонда равғани зард меандозам ба қувват нон реза карда мехӯрам мошкучирӣ чӣ нозикӣ дорад мошкучирӣ агар барвақт биринҷа андозед биринҷ пухта мегузараду ва ё хом мемонад вақте ки мошу лӯбия нигоҳ кардед ки қариби пухтан омад баъд биринҷаша меандозед баъд ҳамаи ин баробар пухта мош мешкуфад бисёр бамазза мешавад шира мебарорад нозикии мошкучирӣ дар ҳамин аст бо алоби ба муло сахт намеҷӯшонед тамоми хӯрока агар алоба баланд карда сахт ҷӯшондед маззаш мепарад обаш сафед мешавад бемазза мешавад агар ҳама нозикиҳою алобашаму дегаму намакашу ҳама чизаша аҳамият диҳед ба як меҳ пазед бисёр авқот бомазза мешавад бо мо биринҷова мекунем ин баҳорба фақат биринҷ баъд гӯшта қима карда ғелакча мекунем об ба биринҷу ғелака меандозем меҷӯшонем камтарак сабзӣ майда карда ана баъд вай мепазад ва як қатъи чаккаю кабутӣ ҳам хеле бомазза ҳаст ки агар хӯред маззааш аз даҳанатон намерад тобистонба баҳорба вақте ки гӯшта ғелак мекунед витаминои бой дорад биринҷ кати меҷӯшонед биринҷам бисёр чизи аз витамин бой ҳаст занако ҳунари катбонигӣ надошта намешавад хе бояд ҳар як занак катбонӣ нағз бошад хӯрокҳои нағз пазанд барои фарзандон келино доётиянд мисол хона дар авқоти бамазза набошад мардуко меранд аз дигар ҷоҳо авқот мехӯранд хуб файз бараки хона дигар авқоти хонагӣ лаззаташ дигар оила сарҷамъиш мисоли гап меҳру муҳаббати зану шавҳар авқотҳои болаззат пухтан ҳама якҷоя дар як ҷо шита авқот хӯрдан муомилаи нағз ҳама ино оиларо сарҷам мекунад ҳечиам набош мезор як алаф меонту мекунӣ аз самбуса мекунӣ аз пудина алаф аз ҷақҷақ ҳамин чизои алафҳои варза самбуса манту мекунӣ туш бера мекунӣ ҳама чӣ мешавам алафҳо чанд намуд авқот мешавад бе гӯштам мешавам авқотҳо мана ҳама маҳсулотое ки барои хӯроки мушкчирӣ лозим буд мо майда карда тайёр карда мондем баъд аз тайёр кардани мушкчирӣ мо бо пиёздоғ мекунем камакак зирбак мекунем ва зирбак аз пиёзу равған фақат иборат мебошад ҳамихел равған се равған бояд бошад чунки ман мошу лӯбиё ва биринҷо равғанро ба худашон кашида мегирам барои ҳамин се равған шуданаш бо ҳамун пиёздоға карда болошба мерезем хӯроки пурқувват ки мебошад зиёдтар ба ҳаракат мекунад хӯрокҳои ҳамихелин тайёр кунад дар мавсими хунукиҳо дар зимистониҳо инро мехӯре одам анча бақувват шуда мегардад омехта кардани равғани зағир ба хунук будани ва ҳаво вобастагӣ дорад чунки зиёдтар ба одам қувват медиҳад равғани зағир ин хӯрокро нисбатан бомазза мекунад
ана пиёза андохтем, нағза как сурх карда барои болои мошкичирӣ пиёздоға мегирем. Баъд гӯшта меандозем. Сурх шуд. Дар болош пиёздоғ дар кор, барое ки мошу лӯбӣ равғана кашида мегирад. Вақте ки мо таома мекашем таваққӯ ба болош ба ин бо ранги дигар мегирад, хушрӯ мешавад. Руғанашка тиям майлаш, руғанашка гирифта мегирем. Болош ба руған мерезем. Бояд болош ба камтар равғанам боша. Ане акун гӯшта меандозем. нағза как сурх мекунем. Бояд гӯшт сурх бошад, рангаш сурх шавад. Баъд пиёза меандозем. Вақте ки гӯшта сурх кардем, пиёза андохта сурх ки шуд, сабзиам мезирбонем. Вақте ки обаша андохтем, ҷӯш омад, ба алобаша пас мекунем ки вай ба мулур ҷӯшад. гӯшт ки ҳамихе сабз сурх шуд, пиёза меандозем манамихе. Суб сурх шавад, бояд пиёз суб сурх шавад. Чӣ хел ош ба сурх мекунем, ҳама хел бояд пиёз сурх шавад. Агар нағз зир бонед, сурх кунед, бисёр бамаза мебиёяд. намак, мурчи зира кам меандозем ки ба маза шавад, нағз зирба. ана пиёзи мо сурх шуд, анаку сабзия меандозем. бояд зирба ки ош борин, сабзиам ҳамихе сурх кунем. картошкаш як 10 минут мезирбад. сурх ки шуд, оба меандозем. мана картошкаш бирён шуд, аку оба мерезем. моша биёрем. ана акун ҷӯшад, майда ҷӯшида мош камтарак ки пухт, баъд ман ин мош лӯбиёи ҷӯшондагия меандозем. баъд охир ба биринҷа меандозем. ин бояд ҷӯшад 1 соат.
ана мошкичирии мо тайёр шуд. Баъд аз обашро рехтан ним соат пас ҳамагӣ дар 1 соат омода шуд. ана мо инро ба таваққо мебардорем. ана хеле ин бояд мулоими обдорак бошад. баъде ки таваққо бакашидем ин худаш обаша кашида сахт мешавад. хӯроки бисёр бақувват аст. иммунитети одама баланд мекунад. ғизонок аст. ина бинед сер равғану сер гӯшту сер мошу сер лӯби аст. бисёр хӯроки баъзе бинабинед тамоми сабзавотҳою донагиҳоя дорад. баъд болояш ба пиёздоғ меандозем. ҳамихе карда пиёздоғи кардагиамро ҳамихе болояш ба равғанаш кати мерезем. ҳамихе карда ман ҳамихе карда мехӯрам. ҳозир аз болояш кабутиҳоя мемолем. аз болояш ҳамихе кабутиҳоя мекунем. бисёр хӯроки болаззат. мана мошкичирии мо тайёр шуд. бисёр хӯроки бомазза аст. метавонед дар хонаҳоятон тайёр кунед. мана мо нишон додем. албатта ёд гирифтагистетон дар хонаҳо тайёр кунед. бисёр одамон намедонистанд, тайёр намекарданд. мана баъди навори мо марҳамат карда дар хонаҳотон истифода баред, тайёр кунед. барои кӯдакотон бисёр авқоти бо витамин аст. ин бақувват аст.